Kendelaman Tuhan o kerina doni, rendelaman Tuhan, pujilah gelarna. Ku beritakan perbahanan du Tuhan, perbahanan du maba keselamatan. Pebelangkan minta tewari, berita si Maria karena keselamatan. Turikanlah kemuliaan naman bangsa-bangsa. Momo kelamin perbahanan nasi rejin, man kerina jelma. Ku beritakan perbahanan du Tuhan, perbahanan du maba keselamatan. O kerina bangsa, pujilah Tuhan, pujilah kemuliaan dengan kuasa-Nya. Pujilah gelar nasi mulia, babalah persembahan janah reku rumahna. Ku beritakan perbahanan du Tuhan, perbahanan du maba keselamatan. Sembahlah Tuhan, sebab Ia rejin rasbadia. O kerina doni, dahilah Ia alu gentar. Kata kelaman bangsa-bangsa, Tuhan kap raja. Bangsa-bangsa Ia dilina alu beritakan perbahanan du Tuhan, perbahanan du maba keselamatan. Alleluia, alleluia, alleluia. Kita ipilih di bata, arah berita si Maria. Gelas yang loken kemuliaan ibas Tuhan ta, Yesus Kristus. Alleluia, 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 alleluia. Tuhan ras kami, janah ras kami kami. Nama berita si Maria Tuhan ta Yesus Kristus, rikutkan Johannes. Ibasa masa li kerja berbayu ikutakana di daerah Galilea. Nande Yesus ikut ibas kerjain. Yesus pe ras ajar-ajarna iundang ku kerjain. Asu manggo keri lau anggur nina nande Yesus man Yesus. Nggo keri lau anggur kalas ida kerjain dah. Ngaloi Yesus. O nande labo man aturan kendu akai siman bahanku. Paksangku lengase. Tapi nina nande Yesus man serayan ikutkan kais ikata kena
Ije lit isikapkan 6 guci guna keperluan terburi ikutkan adat Yahudi. Isi tetap guci lit kira-kira 100 liter. Nina Yesus man serayan isi guci alu laut sehlem. Maka indemi kalandai guci jenari nina Yesus man kala genduari jaruk lawe sibik jenari baba man sukut ibas kerja indah. Maka ibaba kalandai lau man sukut kerjain jenari inanamina lau sienggo salik jadi anggur lai terna ijenari rehna tapi serayan sinjaruksa metehsa. Maka igilo sukut siempo jenari minaman pana. Biasana anggur si mahulina ngelebe ia dekan kalap. Jangan kenca puas tamu minum ialah kan anggur si biasa. Tapi kam seasa genggari lipas kam anggur si mahulina. Eda metana sengget si pemena ibas Yesus ikutakana di daerah Galilea. Icidah kena kuasana si belini, maka ajar-ajarna te manbana. Bagaimana berita si meriah ibas Tuhan mari. Menjuah-juah Bapak nade tulang senina si kelingi Tuhan. Genduari irayakan ka kita sada perbahanan Tuhan nandangi sukut kerja sisangana kekurangan anggur bas pesta perkawinan ibas peristiwa si enari maka litka piga-piga permenungan man kita kerina. Nade Bapak tulang senina salah sada tugas manusia ibas kegeluhan engkap melakukan perbahanan si mahuli nanangi teman-teman kadek-kadena. Tugas enda bagi si katakan Injil guna jadi sira las terang bumi. Maka tugas engkap sada perbahanan si berikan pengaruh man kalak si deban. Maka tugas sada tugas si erbuah bagi ranting-ranting pohon anggur tapi harus tersada ras pokok anggura. Ibas Injil Yohanes tandai maka icidahkan Tuhan karena perbahanan si mahuli nandangi kekurangan entah kebutuhan Tuhan pesta. Ijenda maka perbahanan si mahuli harus setuhuna inanami kalak bagi laut si enam tempayan ibahan Tuhan maka salih jadi anggur simbar. Teridahkah kita arah pengakuan si pemimpin pesta sangana nanami lau si jadi anggur biasana kalak si mahulina ngelebe ielakan kalak janah kencak puas tamu minum ielokan anggur si biasa. Tapi kam seasa hindari lip dengan baskam anggur si mahulina. Elan ia Bapak nade turang senina enggo jadi ukuran man kita maka Tuhan nilai umatna alu perbahanan si mahulika jenda icidahkan penginjil karena perbahanan si mahuli si ibahan Tuhan nandangi kebutuhan manusia engkap labo setengah-setengah saja entah labo asal-asalan saja.
Tuhanan si muhuli harus menjawab kebutuhan sesama. Ulah pas teori saja. Sangat kalah keperluan anggur, Tuhan berikan anggur. Sangat kalah pentang perlu pengidah, Tuhan memberikan pengidahan. Maka beram-beram kerina pengalinta, entah pelayan entah. Nandani teman-teman tak banci mereka jawaban si perlu kena. Nanti Bapak tulang semina si kelengi Tuhan. Permenungantasi debat kiwas pesta wari sesendah. MK kerehan kelompok diberu. Si diwakilkan Bunda Maria. Bunda Maria megermak iwas lakon dahin kerja-kerja si mada kerja. Maka pagi biasa pengenahan mata sekalak nande lalap mediatekan anakna sisangana ibas kekurangan. Penginjil Yohanes si lalap ikutkan perang di beru ibas tulisan-tulisana umpamana percakapan di beru si Samariana ras Yesus. Bagi kape ibas kisah sengsara Yesus lalapnya diikutkan di beru. Ibas ye lidnya sada maksud maka Yohanes ikutkan kelompok di beru ibas pengajaran. Ibas pengajaran Yohanes ikutkan di beru emkap sada cara cidahkan nuansa guna genepi perasaan Tuhan. Emkap kekelengan Athena. Gereja ikatakan kap nande entah bunda gereja, entah mother church ibas kalak Inggrisna. Gereja mencidahkan kekelengan Tuhan di tengah dunia. Gereja ekang kita kerina si enggoi pendidikan. Maka dahinta emkap megermet ras mediate mankrina jelma silip i belang-belang dunia. Nande Bapak turang semina. Maka kejadian lau salih ku anggur ingatkan kita maka Tuhan sinampati kita arah berbagai-bagai simbolik ibas kita. Engkap bagi laut siang tempayan simbolik ibas kita. Tuhan labo ya makekan kai silalit ibas kita. Tapi dipakai kena kai simbolik ibas kita. Ibas dirinta kita kerina. Kai sajanya silit ibas dirinta. Engkap kerina pemeteh kini jagonta, pendahinta, wari-warinta, talentanta, kerina indah jadi sada dalam man keselamatan ras keselamatan jelma sinta. Maka Bapa nande turang semina, kai pesilip ibas kita mari dagi si persembahkan man Tuhan. Bani ras 3 kanak majus ibas wali Epifani si persembahkan MK emas mur ras kemenyan si ekrinana guna kemuliaan Tuhan ras kejuah-juahanan. Baginda maka Tuhan mengubah kegeluhan kita kan kai si enggoli ibas kita. Maka nani Bapak sekali nari dikatakan jenda mari dagi si pergunakan kai si enggo diberikan Tuhan man kita ibas kena kegeluhan kita. Amin.
Busur